Ari kanitha-inĩ wa Pefa itũũra-inĩ rĩa Lolgorian kaunti-inĩ ya Narok, mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩorĩtie Kenya gũteanĩria maũndũ mothe marĩa mangĩrehe ngahĩha, akĩũria Kenya kũnyitanĩra na kwaranĩria nĩguo gũtuithania marĩa magomeire bũrũri. Tuombee taifa letu la Kenya, tuweke amani katika taifa letu la Kenya, tusikubali fujo, tusikubali uharibifu wa mali, tusikubali maisha ipotee. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja la Kenya. Zile changamoto ziko katika taifa letu, kwa pamoja, kwa kuungana, kwa kushirikiana, tutazitatua na Kenya itasonga mbele. President oho akirira Kenya gucokereria gwa thayu bũrũri-inĩ, akiuga maũndũ marĩa makoretwo makĩoneka no makinya thabarĩ-inĩ ya gũcenjia bũrũri ũyũ. Nchi yetu hii ya Kenya itabadilika. I promise you. Na msikuwe na wasiwasi. Haya mambo mnaona haya ni safari ya kubadilisha Kenya. Kwa sababu Kenya hii imekwamishwa siku nyingi kwa sababu ya sisi kukosa kuamua yale mambo ambayo yatakayobadilisha Kenya yetu. Ruto oho agĩtarĩria marĩa thirikari yake ĩkĩte makĩria harĩ gũtigĩrĩra thogora wa mũtũrĩre nĩ wacoka thĩ, akiuga thogora wa indo nyingĩ nĩ ũgwĩte na ciringi ya Kenya ikagacĩra ikiringithanio na dola. Maneno ya mbolea tumeteremsha chini, mambo ya unga imekuja chini, mambo ya dola ilikuwa imefika 160 imefika 128, mambo ya interest ilikuwa imepanda imeteremka chini. Na wake gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu na ũrĩa warĩ gavana wa hau kabere wa kaunti yo Samuel Tunai makĩũria Akenya kũhoera bũrũri na gũikarania gũtarĩ mũthukanio wa ũkabi. Nimeia kwamba sisi kama Kenya tuendelee pastors kuombea nchi yetu na tuombee rais wetu ili aweze kupata nguvu ya kuendesha nchi yetu. Kabila zote waishi pamoja kwa amani. And that's why, Your Excellency, today people are living in peace. They are coexisting peacefully because tuliweka hiyo mzingi ya kujua kwamba sisi wote ni watu moja, sisi wote ni Wakristo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Ikua wa Boshi.